igrača, tu je i najveća snaga hrvatske reprezentacije. Modrić, 1:0 vodi Hrvatska u 6. minutu susreta. Uspeli su gosti sada da dođu do prednosti. Dobra akcija, dosta prostora za Luku Modrića. Krasno vraći za Modrića, evo nam prilike, evo nam pogotka! Otvaranje iz najljepših snova za Hrvatsku, 6. minuta vodimo. Zastavica je ostala dole, evo i centar šuta, evo šanse za Austriju, 1:1 je. 1:1 u Beču, Baumgartner postiže izjednačujući pogodak. Koji dolazi samo do Austrijanaca i nažalost pogodaka. Brzo su se vratili domaćini, šteta, druga vezana pogreška Josipa Stanišića u otvaranju utakmice. Kako smo brzo poveli, tako smo i vrlo brzo dopustili Austrijancima da se vrate u ovu utakmicu. Šteta jer... Perišić centrira, evo prilike, 2:1 vodi Hrvatska, Livaja pogađa. Njegov prvi pravi kontakt sa loptom, možda onaj pas koji je maločas poslao. Ubačaj, hoćemo li zabiti? Hoćemo! Tako je! Tako je, Hrvatska vodi na Pratenu. Ponovo smo u prednosti. Hrvatska je ponovo na prvom mjestu. Hrvatska je sada 20 koju minutu prije kraja na Final Fouru Lige nacija. Livaja centrira, nova šansa, Lovren 3:1 vodi gost. Lovren potpuno sam, nije Livaja centrirao, već Lovro Majer. Sada gosti imaju ubedljivu prednost. Sve su naplatili izabranici Zlatka Dalića iz prvog poluvremena posle onih promašaja Arnautovića i Baumgartnera. Dođe do vodstva, ide novi ubačaj, evo prilike, evo pogotka! Lovren je strelac, 3:1, kakav povratak u reprezentaciju stopera Zenita! Pa je li ovo odluka, je li ovo kraj? Blitzkrieg Hrvatske u nekoliko minuta, najprije Lovren, najprije Livaja, onda Lovreni. Vjerujem, iako je još dosta do kraja, da smo sada ubili potpuno samopouzdanje i gard austrijske reprezentacije.